постоянных читателей. При этом ежемесячно через эти точки выдается более 500 книг. Маржан Манапова, Жахсылык Тлепперген, телеканал Алматы. Вы всегда можете связаться с нашей редакцией по номеру телефона, который указан на ваших телевизионных экранах. У меня же на этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Арма қазақ елі, қымбатты алматылықтар және шаһар қонақтары, сізбен біздің сүйікті қаламыздың туған күніне орай ұйымдастырылып отқан басты мерекелік кеш Алматы кавер шоуына қош келдіңіздер!